Dobrodošli još jednom. Bolje vas našli. Manastir Veselinje. Ja predlažem evo da prvo odemo do Ktitorske kapele. Pa ćemo se vratiti ovdje u Sabornu crkvu. I da se poklonimo mučenicima. Inače, Manastir Veselinje nosi ime svoga Ktitora, Veselina Erlovića. I mi smo povezani, on je imao sa Grčije, je li to bila ulica Koz? Da. Oni su imali tu svoju radnju i u Visokom su imali svoje trgovine, bavili se kožom. Imamo tu fotografiju 34. na Milanskom sajmu kako izlaže Veselina Erlović. Ugledna jedna porodica koja se u 19. vijeku doselila ovdje na Glamočko polje iz Dalmacije. A je se on upokojio? Jeste. I onda kaže otišao je uz onaj rat tako, izbjegao je stradanje 41. mada mu je bilo predodređeno da strada. Ali eto, zahvaljujući Božijem promislu izbavio se i otišao u Argentinu. Ali kaže dole stekao imanja, ali kaže kad god legnem, kaže samo mi slika dolazi, Glamočani idu iz ovih sela gore prema Livnu. Pjevaju, idemo, Gospojina je ili Petrovdan je, Jovanjdan je, idemo svojoj crkvi. I onda kaže kolo, samo mi kolo oko crkve se igra, pjeva, djevojke, mladići. I onda je 70. godine blagoslovom tadašnjeg Stefana Vladike Dalmatinskog počeo da gradi ovdje manastir, posveti ga svojoj krsnoj slavi Svetom Jovanu Krstitelju, njegovom rođenju. On počiva Veselinu ovdje, evo, on je ovo podigao sebi. Manastir je dakle 1970. početak gradnja, ali ja odmah kažem da ljudi ne misle da je to nekih 20, 30, 50 godina, ne, nego je ovdje svetinja vijekovima. Krajem 1865. crkva je osvećena, Brvnara bila, kraj, da. Bila, naš narod ovdje Glamočki kaže, bila je odjevena, bila je ukrašena ikonama starim, tako. Nažalost, ona je doživjela sudbinu 41. kao i stotine i rekao bi hiljade Glamočana. Njen služitelj Sveti Simo, sudbinu stotina, dakle, svojih parohijana mučenički je stradao. Bukvalno je sječen na komade 43. godine. Sveštenik Sveti Mirko u Glamoč, bio je sveštenik, on je bačen ovamo na Korićnu u jamu i njegov sin, Novica, student prava. Naša crkva ih je svetima proglasila kao što i jesu. Vječan im pokoj i vječno carstvo nebesko i hvala za svako dobro djelo koje je činio nesebično. Manastir nisu gradili Nemanjići, ali jesu oni ljudi koji su bili spremni da žive duhom Nemanjića. Manastir Veselin je, reću vam, baš jedinstven u našoj crkvi, neobičan po mnogo čemu. Nisu, evo vidite u kriptu, nisu mučeni mošti kaluđera, niti sihista, niti podvižnika, nego to su mošti djece, glamočke, žena, staraca glamočkih. Manastir Veselinje nisu podizali naši župani, kraljevi naši, carevi, nego ga je podigao niko drugi do Trgovac. Zamislite kakav je to čovjek Trgovac, odriče se i diše u svome mjestu ovako lijepu zadužbinu, posvećuje Svetome Jovanu Krstitelju. Manastir je, vidite, jednobrodna crkva sa utisnutim znakom krsta, odozvo sa izvočama sa lijeve i desne strane, ljevicama. Kažem, u manastiru nije bilo Bog zna podižnika i kaluđera, ali jeste, uvijek se služi, hvala Bogu, sa nekim prekidima sveta liturgija. Evo ovi od 95. do 98. nije služena sveta liturgija, ali evo, hvala Bogu, opet se obnavlja, manastir nije rušen, konak je zapaljen, ali on tek 98. Kad se otac Savo prvi koji se vratio u Glamoč, vratio se 98. i baš tad je konak manastira zapaljen. Inače, crkva je sačuvana, hvala Bogu. Crkva je građena s velikom ljubavlju i Titora, Veselina i naroda cijeloga Glamočkog. Možete zamisliti 41.
praktički od 45. jedan sveštenik je pokrivao pola krajine. I on je, ali se ljudi i tada krštavali. Skupljalo se 20-30 djece, kad se i onda bi sveštenik došao, ali evo, hvala Bogu, vjera naša se održala u Glamoču i odće, ako Bog da kaže, i u vijek i vjekov. Vidite ljepotu Glamočkog polja, ovih planina, svega onoga što je Bog stvorio, kako je lijepo. Nažalost, vidite i dijela neljudi, ruševine iz koje nekako smrt zaudara, ali evo, hvala Bogu, ovo je mjesto života. Manastir je mjesto života jer se u njemu služi sveta liturgija i on je blagovjesnik vaskrsenja, sigurno, kojega čekamo ovdje u Glamoču i svuda. Želim vam dobrodošlicu, da se sabiramo, ako Bog da, po svim našim svetinjama. Dobrodošli, osjećajte se kao u svome domu. Kažem, Veselin je imao veze sa Sarajevom i trgovine svoje, ali nije zaboravljao rodni kraj. Nije zaboravljao. Zaborav je najteža, najstrašnija stvar što čovjek može. Kako si Jevreji govorili, aš će zabudu tebe Jerusalime, za mene budi desnica moja. Ako zaboravim tebe Jerusalime, neka mene zaboravi desnica moja. Ako zaboravim svoju svetinju, onda ništa ja budem zaboravljen. Ništa ne prepoznajem, ni ja, niko neće mene prepoznati, ni Gospod koga zaboravi. Mi se nadamo i vjerujemo i borimo se svako na svom mjestu i u svome mjestu i na poslu da ne budemo zaboravljeni i nećemo, ako Bog da, molitvama svetoga Jovana i svetoga Oca našega Save. Hristos među nama, dobro došli. Bože, daj da se sabiramo. Na mnoga je i vaga je meta. I one su pohranjene ovdje u kripti ove crkve, rukom, dakle, patrijarha Pavla i episkopa naše crkve. Da. A 2012. osvetio je patrijarh Irinej nakon ovoga našeg posljednjeg stradanja, kad se konačno kad je završeno. Tako. Ajde da siđemo i da otpjevamo prvom učenicima. I ovdje je dočekao penziju, bio je sveštenik, dakle, cijelo vrijeme u ovoj crkvi, staroj, i tu je u penziju otišao i tako 43. mučenički strado. Ljudi ga ovdje pamte koji su stariji, dakle, kojima je predavao vjeronauku, bio je revnostan i strog je bio učitelj, pravi, onako, bez kompromisa po pitanju vjere i čestitosti, i morala i skromnosti, i djevojke i mladića i žene, svakome je određivao mjesto koje pripada. Eto, tu oni počivaju i čekaju vaskrsenje, kao i mi što ga svi čekamo sa nadom. Ajde da otpjevamo tropar vaskrsenja. Hristos vaskrese iz mrtvih, smrti u smrt pokrav. Hristos život grobje, život darova. Daj nam, Gospode, i mi da se nadahnijemo njihovom vjerom i njihovom... Da, Rajko je bio očevidac kad su prvi put ove... Ovo je na 106 metara duboka jama, lobanja. Sad ćemo ovdje napraviti. Dok još vidimo, najzanimljivije imamo fotografije, a nemamo baš nekih podataka sačuvani. Ovo je, dakle, braće i sestre, samo dio Glamočana koji su mahom 41. stradali. Ovako po selima koji su zaklani na kućnom pragu, to su onda kad je prolazilo to stradanje koji
dan ili mjesec, najmiliji su hranjivali odmah pored sela u neke zajedničke masovne grobnice i onda kad je došao, ajmo reći, taj mir, oni su prenosili svoje u groblja, svoja u porodične grobnice i tako dalje. A ovo je dakle samo sa nekoliko stratišta, ovdje sa Korične prošli pored te jame koju i Raj, koju bolje sigurno poznaje i silazio je dole te 91. godine. Znači sa nekoliko stratišta u koje su Srbi bacani. Mučeni i ubijeni, stradali. Žene, djeca, nejač, starci, probijeni lobanja, smrskani lobanja, nesrasti kosti od lobanja, mladi ljudi. Vidi se, kosti nisu formirane onako nego sve idu na... Potom vidimo da su to mladi ljudi, mučenici, ali koji su, eto, na strašnom mjestu postojali. A to je... Ma da, plin. Da. Nije ubijen. Mnogo je bilo u vatrenim oružjem. 120 je Sa Korične, da. I imam ja sve fotografije. A postoji podatak koliko okolo ima tih jama iz kojih su sakupljani? Koričanska je bila najprije. Pa ovdje je sam 5-6 stratišta tako. Da, ja sam pročitala to da je bilo više. U Livne je bilo 11 jama koje su bacirane. Da. Čini mi se u okolini Livna da su talijanski vojnici troje izvadili iz jama. Da, Žive. I dan danas baka Boja u Guberu živi onako sama starica, eto ima 90 godina. Ona je preživjela preko mjesec dana u jami. U jami. Bez vode, bez ičega, da. Kad kiša pada kroz jamu se teče Da, vode. rosuje, kaže kad je kiša padala, tako. Je li neko zabilježio tu njenu priču? Jeste. Bilo je Bilo je nekoliko. televiziji. Nekoliko.